Timbamba ni mwana katanga to. Bajibamba ni muntu we muluba mwone. Bantu bonse bajibumbikila apa do apa jizuitie ma kudi pangambi kudi bitu fabiano bya apa ijofa. Pinye umbuka kuntu akulu kitoni kuntanganika kudi bantu aba jibabikile ni ba umukile kukatanga uloku yetoni kukindu bantu bajimubitu fe mwemu kudi bajibabikile ne kudi bavubenze jitunga jimwa donc bajichintu chimu achiko chimai munhu bajibamba piyene fumu mune na mubantu aba nacho bamba ne bantu abamba shilange donc mutu abajimwa abeu bwane jine bajibabikile ne bashilange munhu bantu bonsu bajimwa abao bajibabikile ne bashilange donc mwana mujimai mushilanga mwana katanga mushilanga musonge mushilanga mwana kananga mushilanga kudi munga muskwambikile kwa kete ndegele bako ba mushilanga kudi nema intuntu bako ba mushilanga no pamba ne nujiba ba yaga bajibamba nujiba yaga mun ndibonsu ba yaga bon kamwena te donc tumanya bobu mwemu no kumbobu mwemu bajiba tulonga sha kudi to akale yo mifundu ya kale ne tubune capital kwamba ni kujijiba ja mumbya chino nkamanda mukulu capital kaje bitu vebi jiba bigela kudine kananga kimbwena kwamba ne capital aku kavuni muchinunu ne lukama chinunu ne kama biji kukananga to jiba manyi kudine kuji capital aku to kabijina aku lwa fa bukama kujikuluseka lwa bukama capital kavu ngali abi abun kumisa capital kavu makala bikuji mo biji mo bionso bibi ali viteko kavu makala na shikuluseka lwa kabinda donc umwane topital kuji chima mu wabukalenga chitu chiye chenda kachitu mwabo mwoto monike kubyanga to bintu bya bije kato nungumpinye kujiba jiji batoka mpinye batoka bafya babanga kubwela mema njingambo bwane kuji le bukalenga bwakalamba makalenga tibabikele ma dynastie jiji mwa kudure par exemple biji mulukama pinye bala kuji remplacer ku dynastie jikwa muvutatu mutu longa shobwane fa we amba avo numanye nujibakalenga kadi mutu bafo babungi yaka kwetu kukulekele bwana bukalenga muji mikochi ujibuja bantu muji bikondo abimanye viti wabela bantu ba portugais surtout ba fu panseka ya uchika fe yeye kudi ya konseka ya chika donc bena nijilol baji ba portugais balo bela vita bobu balo kuyampije boku defendre bana babu ba mu angolanyu kudi mu bengwele ni bakwabo bashipa bantu to pinje uluku wabamba ne twetu ne bena kabiye ne bena chinema ne bena nganyi to akutamba kubutuka be fe shai beno bela bajila kasanga mukalenga pinje bali nungu bajila kasanga ba foto wo ne ba kwa luntu abo bayi bavula twetu mba yabafwaji bakudi fe shai kudi malwa chililo abo benze byabo nanku mutu makalenga yenda nanku pendant ce temps bantu baya ba régénérer mais mufaze utuji wa mu chinunu kama mwanda mukulu byachiri kuchinunu kama mwanda mukulu ne makumi atanu bwa kwa mawuti to banku petela bwane kumuntu kwa bafu babalu bakutumfu munene kudi aji titu kujinasti ya ba mukenkala ngambi ni dynastie bwa shebala bukenga udiye kuma kudi 1870 quelque chose kadi uwa fumu mu 1850 ngani mon moyen ça pouvait être aussi umuwaku soit umuwaku ba wa mu famille wen ça pouvait être ani mwamba mputu ani ba mwamba mputu ewe ani mwamba mputu ani ba fumba kwa kujiba ma adigema kwa. Alors mais l'important ici ngwane kujitu vechu chigine pouvoir
c'est considéré comme capitale. Et puis, ce qui est aussi important, tu dis que garder esprit à waou, wakui kala nemfumu. Nous kanui nemfumu, ne kwa kujika silo kula kujie bana banshi. Ba fumu benu, bani ba président de la République. Un président de la République ne remplace pas un roi. Enfin, ba fumu musa su wakala waos. Mouane kabene ba remplacer kuji Cameroun ken ou exercer fonction ou moi ne reine Elisabeth to anya ba mu Portugal ne batangila kumputo kuna bata matunga babunga wa ajamu ni banfumu kuji batoka kimba bwede nijino aba ni baba kopie kana ni baba kopie to Angleterre ujine premier ministre ujine roi ujine enda kana ni roi to kuji qui un roi wa bado ko inventé roi nommé par les parlementaires wa de l'état moderne kudi Espagne ujine no amba ni démocratie ujine premier ministre ujine roi qui un roi mon nommé qui va parlementaire belto donc c'est on part de la tradition et puis on prolonge pouvoir le pouvoir central qui était là na shumene bo ba kumbuto abatoro kwa paja aba mana kujika anyi bafu anyemu kaimushi mwana bakale ngabu uyebu di déplacer ntu kwa mko musangu ni ushalo kumanya batiba bajiba peshe muntu jibukalenga ujisha bagale ni masha mwana babara bakashimba jiba fila kuji bajiba transmettre pouvoir donc vous bana baka jibika ba transmettre kuji sans wa pouvoir c'est normal que pouvoir ju yo quitter donc yo usambuka to menen biobi kuji le biobi bisa biabi nunku tangire matunga bungi masiwede matanyi to matunga mavita bungi bena ko to jamba bibi muna mu television kabe ba réfléchir to binyenu luko shienu matunga kai chintu ko ngunjitunga jinene na ye matamba usinjitunga jinene katanga manyema kudi je suis de Kivu kudi Kasai occidental, Kasai oriental, sinjitunga jinene. Kaju jitunga jisungi la, d'ailleurs, non bajita ile jibumoyi. We mwana tamoyi muteka mwabawos. Muno kuzore jitunga jaji. Bintu bya jalo. Umuni moye kai mukuma munyunge. Kabakani bob kibaji basungi la bakwo. Bob kuji ne bana babu bena kuji bena kasanja bakaba bwera mpinje chine na Mozambique kuji nte kibaji basungila bakwo kibaji basungila bana betu bavuba kengeshe kumbu wa uri yubikire nembo wa Mozambique anyimbo wa end tangila mena mafadu na bako tanganyika kusambuka musambuka na shwe mwamba musambika ujwa kule chiluba na shwe mwamba musambuka ujwa kule chiluba mena toni mena abigila fani utangene mena ali mun mena chiluba ka epui bala kwamba afune kujibu baraba beza bufota pakala kuvukulo chiluilu cha aba bigile ne bayi aka baba donc chiluilu cha bantu bena kasanga matamba bilu abibi yabi ne bibisangile ne basimba ba mai biya kuifata bantu hapo biya kudetruire na biku di ma ville akabu ba Saint-Jean ba sa ku contempo ku national ba mutu dipesa mujimu mune mutu arfe to akana professeur eyo ok donc professeur kuji mankonko adwa njinku tumina onso eyo munga ko kwambile mulopwe wakangambile ni makuba kubabwalu bwimpe kabutubule eyo nanku nitu longolo la kabije mission patukale ba petan konku mikwabu bwa kutumina bwa we kuloko kwa kula tujutu ko ila twasa kijila wabunyi bwa vraiment malongesha ki mission ya bana ba bibele musato tuvumu kalasa malongesha na kutujutu ko ile twasa kijila ni twenza vraiment mika babo ko ile pa YouTube proprement bwani bantu toni bakule
baji parfois tutwenzema émission nokukaba yini mushindu tome bikala mushindu wakudi connecter ku YouTube kwangata kumvoma video tujitwenza na ku tujutukwele twasekijila wabunyi mujina ja Kasai munene jutunga ja Bashilange jutunga ja Baluba jutunga ja Bayaga janye Bayaga Bayaga même chenu bamanyi to Matamba okom kaka uri mwa bamba jankaka ba Matamba bon soabu nanku musangu julwa nituku bikila kabiji bwalu tujitwenda bwani bantu ba comprendre ni pas tujitulomba autodétermination bwani bantu abu baji barenye kumutu kwetu baji basoko tu détruire bamanya bwani kanoni mo ko détruire un si grand peuple to c'est impossible. Donc il faut tout ton cahier tout en jukumanye ni tuji grand. C'est pour cela tout lomba autodétermination. Mais beaucoup lomba autodétermination, il faut maïcha, malongesha, boumoudiaba, professeur comme ça. En ce moment-là, nous sommes fiers, beaucoup comprendre qui vous êtes. C'est ça l'autodétermination. Donc, quoi est toi ce qui dit le wabuni? Bon subadini konko, nous funda, ba dona chinyama bon surtout ba. Richard Chakaswa bon surtout fundai nkongo yenu ni tutumina professeur ngelemejini pasteur Jean-Pierre Chimanga wa kulonda professeur et vraiment toi ce qui dit là wa boni Didier Loaba wa disponibilité djeba semaine prochaine ni tu le pêche programme mi mwane tu Didier unu jinonvoa ni ikala wakula nenu faji ja Kasai nuikala amuni ntema tujitu rappeler bwa Skype wa radio bwani nenu bonsu baji batulonda fanu jini kantu kubianza donc 10 euros 25 euros bwa nenu koila mu Skype wetu bwani tuikala tumanya mwa kwenza ma émission interactive ni Congo munini pa tujitoya kula comme ça tujuma kubikila bena Congo mais bwa kubikila bena Congo il faut tukala ni franga mu Skype bwa kubikila téléphone. C'est pour cela nga kunoambila ni tu contacter njinu pesha kujikonto wa Skype wa radio uju connecter ku Skype ni carte ke baka crédit ani PayPal uju wele 10 euros ani 25 euros ainsi de suite uju wede kuji radio boye yokuikala interactive watu tukala tupeta kuji tupeta mianda yumbukila kwetu ni ya malukai ni majilu ni kuji accident menzeka ni politique ni commerce bien surtout Djidja Kasai Djidji capable wa tu kuikala tu contacter fanu jinonu bikala capable wa kuikala no alimenter Djidja Kasai nous voit émission munulongolela fa Jumanya ja Kasai Jumanya ja Chituji le tuvuto kula bwa bukalenga bon fumu kalamba ne mu bukalenga mu toku invité mu yuki utoko invité professeur Bilolo Uji égyptologue mu longeshiwa malu a Bukama nanku nitumu bikila kabiji matuka jalo kumpala fanyukala batuma nkonko yenu to sakijilai nushale bimpe mukalenga mwenda kala kakomba anulama zambi wa mujulu anulama bonsu bwenu shambuyi jiji jukuji to sakijila bwa mujimu mwimpe uji mwenzelelo. Bob Kalamba Tutu Kalamba Jiku ja Bonfumu Mwamba wa Kenya Chiko Kusanga Bilebi
bufika bana bamukenga tunwa ijambelele wabijanga twaga chikwende shaka twende shamakalengelele wewe ufana matuta lelo wabujambuka lengelele ufana mukenga kumwimbelele wanyula mbeba shilangelele alamba kabija faranga kasongira matwe mutuwa buchalelu tatu wanyu muimbelele alamba kabija faranga kasongira matwe alamba mukishi muntu ujinkwemba waba shilangelele alamba kabija faranga kasongira matwe bulelela tatu wanyu wamfana matutelele alamba kabija faranga kasongira matwe alamba kabija faranga kasongira matwe jijimwe makaba mukenge nakakwamba selela mwetu mumbalayi wewe neto nyekusena jishi ya jalulu wa mwabe ya ndumba wangikale nja mishipa basabula mubwatu makabuka jiji chikila bwatu mumayi akibikala mene mukashika chilele jibana anyi jafo buku nekaba chikupinga jiji byuma jitunga jijimwa tujibakalenge bonso bakwena ujumula kuchombe bino abilaka nutunumvwa bijibimpe bijimwena mesu muteyi wakale kabakaka mukuma kujisu kajilekela ying'ambe bachijikale jinsa bila peku jitunga jijimwa akula ulinikajilwani twakabwela nenu mujijimba bungu jibishika kubilu tujamaja tuyakulala basumembale kumene ekubaka jibeta batufwanzela ne bana anubwa bupika kutwaka jisumwila twetu twenda tufa bunguji katuyinasha neji tubawuchi alufu tujikosela chitwetu nechitaji cha bupika chijibanga pachaji ujishika binyi bwetu kwetu kusumbisha kubowa kajimalu oso ajimafungila jiba ukale bankambwa betu bafoba kumandundu bababanyila lwebu yetu kulejibwa mumfwalanga katu akamanya mikungu sumena katu akajibambanye jishima katu akamanya bwibi katu akamanya kupangilangana wakufyana byuma kadi chipepele chakatwele kuloba mumesu bwilangwa katukwata kachakajibowa twakachijitwela kunyikujiku tulomba mulopo wakulu wakutula mina yebana kulama bashabo kukubane banyinabo lelu kutubu bakucha munyangutu babajinga mwana mulume wakale wakantugisha mene mungichikijile bija ekumpu mwina mai munshipele bana kulokunyenga ne bibya byonso kajiwewa kunsela lelo wikale chinkongela bana biwasenga chibwabwa wala kusenga kanga wala kutulongolwela mikeji
bakaji boba nyange nekutupinga zila kumuntu utukawa bapanga pete kemwa bakaji bakulu bashileji